Kinohikai Jonki College Boperu jok ribohi Brockway Ladon hakani kejuk Jakarta menta. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Share, like, and subscribe. What a view ni. Tangki fan charu hai. Natural swimming pool ru done. Hey, tak. Ni di miss di principal jengim jangan. Kalau perlok ke Brockway bispe ni video nak kapor. Madasi ni lenyo shenong po. Ni kan dei sport Riboy College. Kami chung kasi meningkong makan len ti tendre kadai pata kasin meningkong makan len. Dah kani grukom. Pakata kalong ba kadon ko ka kenja training program ka ba. Ka niyo banai training na benta chung kinohikai ka bede pat kani ka grukom sengkam sengjam. Ka benta chung ka taman ni ai jing mud lem hakanu kadur kan long kata grukom ya sengkam sengjam. Si kanong ka jingirap na benta chung kinohikai. Kinohikai Kibana ki jaka puli pero na Riboy kasi dan tiga jaka kasi pet kalong kumno ke Riboy College kasi peni mau pa omtang mahan ni kibobon ba kibawan ban ai gini kijing batay ni kijing peliu jingmut ni kijing ai jingmut le sin nakaliang jongi na kibental balha kirukom baper kram kan yarap ya kinohikai kibala apni rapat ya kita kijing kai shaki college ki jongi mo pet dan ayu ketiga jaka pa kalong kumno matang si bro singing kasi pet mo Chalo. Yes, Riboy College. Go keeper lock pada jor. Ki bamba cipai Riboy College kini. Okay. Okay. Dang kenja jar imat kim 4 long kelas imat kini sini. Dah ini rumah support mo pikai kalong lo. Dah ngilai dan hang ni kini digas Riboy College ke bohe ba ka jaka. Kepada sedung bah pada ni ba badi ba precious pastor precious temung tu batai ingat ini program mentas ni kini program kedai initiative jong ke NEC in collaboration with Riboy College ban establish ya kini entrepreneurship studies mo haka Riboy district ngiyo ne Riboy College every district they get one center each college the yamanta ngidon kini faculty development kan ban hikai kinong hikai college how they should introduce entrepreneurship to their students. Ipasay di vice principal jong ke Riboy College. Kapod ni kimdan nem ngimnang man perkhat. Hakan ko dur bingin le. Timenta bakiladon te ngaken tu iki khna college khamtam le na po Riboy. Baki day ban shimi kani kabu. Even if you need like a student ki don come and let DPR ni ong mo for every venture bangin start ni don come ki DPR from detailed project report dai. Te ki student you kimdon idea how to do a DPR. Hin approach kinong hikai ki jong pi ken guide ipi ken chai pin let kumbalong ipastor ni mdei tang vice principal ni deiru co-founder jong ka zong hi ka company ka baju peni ini ki jing khan ki jan ki nap rendia bet ki we solid nang te na po umden lepi kwa se order na po zong hi thank you nice nalipi ka no eta college ka jong pi ki Riboy ladang bakla ki khat khamai spa phusau ladang bakla pikai kalong kamno kala ban ai mun sim ya nga so sin men puli biang do besdang so nice tamang kena pat kilai lut apa bani kendu kena no kendu so kai long species bahati mat bade jaka madan nem oh nice highway hang tai madan dok bahe te sedin ni kanang he susu kamera susudung bahe What a view ni. Ni lah syuhek ni Zaka. This is nice. It's the best kan gitu. Tang bisni pingam. Kuno kami wan ni college. Oh kani classroom. So nice. Oh lovely. Tangki fan charu hai. Kamu mentali skin one skin new batch hadian kani ka. Academic you. Ong bikin science department ko. Oh, kampadan science ni kamu? Tang arts sebab commerce. Tang arts sebab commerce kan ni. Oh, ni asmat. Riboy te. Riboy te dah. Best part ang parking space, kuali event, kuali urulong bete. Kabaya kadi ketu badan hajarong lum kan. Hapti ilut na dong sedong. Natural swimming pool ru done. Tak. Naka cricket ulong hi, football ulong hi. Madam basketball untuk you so kada kan auditorium ni auditorium or something kata this is too good man too good entah kani ka seminar badan hang ni pa ka David Thick pa tang yaki no hikai ba kampat dai ki kena college bi page kani say like say subscribe taniru no spot
Ladan nang ni berkino hikai jong ki institution ber ki jaga puli ki college ki boper nang ni na pori boy. La ban suong ba kino hikai jong ki college ki boper jong riboy brok away ki ladan hakani ke jo jaka menta. Ngiyo ban ya pli jingmut, ngiyo ban ya ai jingmut hakabai dei bar karukam sengjam lojong. Ki dan ru na pdeng jong kino hikai ki dei ki banang ban sna ba dan ru ki business bat ki we. Pat kata kalian kala ban yarap lesi ya ki kena school bi kena college haki college ke ba kini kino hikai ki don ti kai ke bangi ile menta kalong ba pila ban yo ya ke jing hikai hakno kudur ba pila ban senang kam lojong ti shopping in poi seta namad kilai shong serious pelat andu menne hang ni tingin di ong no da kawai ke jing ong ka ba ju sedang lang man kapor hapor ba sedang YouTube channel ki sedang gunung tu. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Mo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yes, biang ha. Ngaya rata mentang ada jangshim ni ke session, bat ngskwa ban peni kino hikai kanu kedur pila ban bat kamera bat keju kapor kanu kedur pila ban ring video. To absha perlak ngin saya beting me kham hadin ngin ya no shwa ni ke session mo. A few moments later. Ngila pois ke buku jo ni ke session ngila yo ke session ke pair ke di ke session ke ba sansngi te nga ngayo nuan tang ta sngi bat nga sngo kemen sibun ngayo panindon bakino hikai lagi college ko pair kadi ka sin ko ding kong yo kom kani ka judge session kini seminar hang ni nga kmilenti banang ni syakmat ngin nang yo bon susu om tang hang ni po riboy college ni kiwi ru ki benta jong ka district kiban wan rapat kini jing hikai shi college ki jong pi mo ti le pi don ni kunu jing thmu phila ban lech kino hikai ki jong pi hagi college ki jong pi hang ni po riboy ki la yo kini jing batai ngali ngayo lesit tangkawai mene bat itiwe habai de finance de ya kai ba kini kila ayo man na kasngi na batasan sngi kila pro jabeng ma kila ayo ba ki ba besir kai ki banga khamyo ti select ki le fidan kam ki jingerap ka bakum nu mo ti hadu ni shem yang par ko ba kapor ko blishbon nantas ko share like and subscribe to we are live share like and subscribe. Layos ko gino hikai pihapan ko mo snow share like and subscribe please bon one word celebrity yang celebrity jo kanong po celebrity tahu di bahasan ko par one word ingas di sini college filadi men lang di session best ba one sini kham bahasanya melalo apa syutrik ngese one biang sini ngese one biang shinong po na takiwe par ki program sikendo biang bahasan si sit isa ide inong punya iba top tam ai kini ke college jong fi dah belum sya kham ni ash flop ngan perkhat di college ni masuk di sekolah di Siliang di RWT tente sekali di ke swimming pool ko pila banya jingi isa wan jingi babasan ni ti perlok kato ngilayo banya keren ayo banya plio jimot ban ya jikai baru juga por ban yo jikai ru na kino hikai tibat bentang an penikendo ipi ban ini no hikai jong jingim gejonga di ni kan perlok di lawan Ni beli tak apa? Okay. Tak kalau ya. Bakal shit. Hey, ni si. Itu bakal shit pala. Ni dah play sikit kan? Oh, saya demo. Ladies and gentlemen. Ni dia ino hikai jong kejing yang kejong ah. Tar melau. Dia mau apa putar? Sliu. Tapi kau shit pada. Bakam shit lu. Pi on sana. Wah, si ada yang di belang sitar mo. Te perlu perjol ni lapoi subuku cuni video. Dengan saya Syam. Oh, boleh kena style benda. Kamu kena style keju tengah keren. Saya Syam yang mau pergi pakai video. Blushbone. Ni Kai juga. Kai. Mesti je pedon buat ni. TV dia nu tahu. Kau fikam benar. Bisa record ni. Ngelabu lu. Lu semua umpan lah pilih lalu pestang lalu bekut. Kamtam jangan ni keren ni. Saya share yang api pakai video. Saya like, saya share, saya subscribe. Oh, so nice. Oh, di. Lu semua umpan lah. Oh, si miss ini leceh. Miss ni di principal jengim jangan. Okay, bye pelak. Susia malbe. Lu semua.